Tangsalo Gosiram Bazar Community Hall Noga Amsani Development Lukurani Manthai Soktaino TV Kanchanpur Block Committee ni Adong Rogbai Kaisa Koglam Pandawa Achuka TTADC Chairman Bavaran Chentria Asalo Pandane Paichago Koktumatumna Bus Gango Kok Sanane Tangai TTADC Chairman Bavaran Chandriang Saka Sakamuni Samong Homo BVZ Ramzite Lukurani Manthai Soktaino TV Kanchanpur Block Committee ni Adong Rogbai Koglam Sasaka Fine VC election te bodolne Samong Homo TV Asalo te Pramota YTF TWF ne Adong Rona TV Sasaka Koglam Hanoi Puilao Hambai Tini Chong Keha Block Committee Beke Kanchanpur Block Committee Beke Yero Keha meeting Asoleha Party ni Ti Pramota Party ni Keha meeting group meeting Ro YTF TWF Akati Pramota Joto Sangothon ni Bro Tongpayu Tinio present Chini Block President ni Ringmo Baino Chongoro Tinio Bangma discussion hoa Chini agenda ro BC election ro notuye party संगठन नि structure system दमो kaham khane ma ake विभिन्न development नि issue रो तिनियो MJN रेगा ले उसिया तावले GPG रामजी जे ताव काम चले मरो चिनी ग्राम अंचलो जे काम तांचानाय बहुत गरीब परिवार रो बांगमा सुजुग सुविधा वंचित पै तो मरो नतुये ब्लॉग मापमा सामु खेनाय नांनाय Abini agriculture department में मापमा सामु तांग तो या स्कूल नि अवस्था राव तो ये बांगमा समस्या राव तो ये डेवलपमेंट एक्टिविटी राव नपर जोंरो तिनियो आलोचना किया खूब काहम आलोचना हा ये कमिटी चिनि रो आईएलसी कमिटी रो जे नांगमो आबरो फोचों सालाये न जों बरो फाइनलाइज किया काबदि के चिनि बांगमा एजेंडा जों इलेक्शन नि पोरो मीटिंग काहम के आचोलेमिया मामके इलेक्शन पाइपे Chini village council election on man baye chung jot to tayarung to mono arin po village council election pisai thamon baye September onai hemon karono jot phone sa sring modike tonglaye ta uchit tinio chung ta ke trewe hak bono changa ke tisa nei baye jot party ni workers ono tuye ya chung meeting a choklai mani jot no masiru bosuno ang jot bo media ni thuteo Joto chini warriors ono khata baidi pramotha chung discount for playunai chung asao chini bubagrano Khoine Simi Biplop ne Kokthum Chini Khora